Meni lek za dug vek, Prijepolje 2006. godine. Pozivam gospodina Muniba Kapidžića, predsjednika Udruženja pčelara Prijepolje iz Prijepolja, da uzme riječ. Poštovani sugrađani, dragi gosti, čast mi je i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime Udruženja pčelara Prijepolje i u svoje lično ime. Da dragim i cenjenim kolegama i prijateljima iz Asocijacije pčelara Moravičko-Zlatiborskog okruga na čelu sa predsjednikom gospodinom Zečevićem poželim srdačnu dobrodošlicu, a ujedno se i zahvalim najtoplije svima vama koji ste danas sa nama ovdje pred našim domom. Današnja izložba je pod nazivom Med je lek za dug vek. Mislim da smo u tom delu pokušali približiti nešto svima nama, nešto što nam je stvarno neophodno potrebno. Pozdravljam potpredsjednika opštine gospodina Senada Vujnovića, predsjednika Skupštine Svičević Dragana, koji su danas sa nama, a predsjedniku opštine gospodinu magistru Nerđadu Turkoviću dugujemo veliku zahvalnost koji nam je svesrdno pomogao da ova izložba bude što uspešnija. U današnjem programu planirana su predavanja pored naše izložbe,
naši predavači, gospođa Živka Vlajković, nutricionista iz Beograda, i naš predavač, doktor medicine Rodoljub Živadinović, glavni i odgovorni urednik lista časopisa Pčelar, u putu su i mislimo da će u toku dana pristići za ovaj drugi deo. Ne mogu, a da ne pomenem donatore ove današnje naše manifestacije. Skupština opštine Prijepolje, preduzeće Mes Komerc Velika Župa, preduzeće Stilex Prijepolje, Neoplanta, Turistički savez Srbije. Mnogo im hvala, da ih nije bilo, verovatno ovo ne bismo mogli tako lako organizovati. Dragi građani, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, danas po prvi put se u Prijepolju organizuje manifestacija posvećena jednom proizvodu koji ima čudesnu moć, pa je s pravom ova izložba nazvana Medije lek za dug vek. Ova izložba je nastavak kulturno-sportskih manifestacija koje su se održavale u opštini Prijepolje u zadnjih mjesec dana u okviru takozvanog kulturnog ljeta u Prijepolju. Nastojat ćemo da ovu izložbu uvrstimo u ljetna kulturna dešavanja sljedećih godina, tako da će ovakav način izlaganja postati, nadam se, buduće tradicije. Ova manifestacija je organizovana uz angažovanje udruženja pčelara, nesebičnu pomoć i trud Turističkog saveza opštine Prijepolje, same opštine Prijepolje i sponzora koji su malo prije navedeni. Iz udruženja pčelara u ovoj opštini u zadnjih nekoliko godina udruženje pčelara u ovoj opštini u zadnjih nekoliko godina ide uzlaznom linijom, tako da se broj njegovih članova svake godine povećava i svi su članovi pčelarskih organizacija Srbije, a ujedno i članovi asocijacije pčelara Moravičko-Zlatiborskog okruga. Moram istaći za one koji to nisu znali da je med sa ovih prostora izuzetno visokog kvaliteta, što su potvrdili i američki stručnjaci, pa je zbog toga pčelarsko udruženje iz Prijepolja dobilo donaciju od 50.000 američkih dolara. Međutim, pčelarsko udruženje Prijepolje ne samo da je dobilo novac od donacije, već i samo postalo donator, darujući Medicinskom centru Prijepolje opremu vrednu 8.000 dolara, a i ovaj današnji skup će imati delom donatorski karakter, jer će sav med koji se prikupi danas biti darovan dečjem vrtiću Miša Cvijević iz Prijepolja. Kako neko reče, nikada plato ovog doma kulture nije bio slađi nego danas, zbog meda koji se ovdje izlaže, ali naravno i zbog vas koji ste danas ovdje prisutni. Stoga proglašavam izložbu Med je lek za dug vek otvorenim. Hvala. Koristim priliku da ja dragim gostima poželim srdečnu dobrodošlicu, a svim pčelarima želim da razviju što više slatkih društava, što više meda i medenjaka i mednih proizvoda. A zašto? Zato jer je med je lek za dug vek. Pitaćemo one što imaju 80-90 godina koliko su koristili med. A sada oni najslađi, najmlađi, ove predivne klinceze i klinci iz dečjeg vrtića Miša Cvijević. Pa ćemo ovako malo da ih čujemo, vidimo šta su to oni pripremili za ovaj slatki dan u Prijepolju. Ima jedna baštica, najlepša u kraju, od proleća pa do zime, u svetnome sjaju, karanfili lale, nevene i ruže, baš se lepo slažu, baš se lepo druže. Ima jedna baštica, volim je najviše, od proleća pa do zime, opojno miriše. Ima jedna baštica, u nju sleću pčele, od proleća pa do zime, med nam slatki dele. Bravo! Na pčele napali, kakav je to red, da ne date med. Pčele rekle radite, pa se onda sladite, a oni u glas, nije to za nas. Kad niste gladnice, rekle pčele radnice, vi za uši put, med ne da možu.
Zlače Beli. Skriveno rilce, kad te ubode, eto ti nezgode, ali zlasti kad te počasti, šta je to? Pčela! Te pčele vredno rade, da se deca medom slade, svi na okup dobre volje i u šumicu i u polje. Zlatokrila pčela na cvet doletela, te cvetni sok siše, tiho i još tiše, siše, siše, siše. Tada iznenada, tiho još tiše, stade da uzdiše, baš ne mogu više, i zlatna je pčela odletela. Letela gladna pčela, maslačku na glavu sela. Maslašak se malo sredi, pa joj reče bliže sedi. Nema smisla, nije red, da mi s glave kradeš med. Ipak probaj ovaj, najslađi sam dok sam živ. Zaslužili su slatki aplauz, a sada ove divne pčelice, pa i ponekog malog Gumbarčića, da odu do štanda Kapidžić. Tamo će teta Danka da im da malo medića. Važi aplauz još jednom za njih, a pozivam gospođu Ranu Djevac, direktoru Dečeg vrtića Miša Cvijević, da primi donaciju. Gospodine predsjedniče, izvolite, uručite. Ovo je to, taj naš mali poklon za ove naše najslađe, najlepše i najmlađe sugrađane. Želimo im dug život uz nas, da ih uvijek ovako potrebujemo. Hvala. Pa ja mislim da je mi dotišao u prave ruke. Hvala lepo. Zahvaljujem. Samo tu su. Pored slova gospodin Julija Musević. Čao. Veselje skupštine, smo došli. Da sam veoma prijatnošćan da prodati da vam svake godine uspeva. Kako ide? Dobro, jer ove godine je dobro. Dobro, samo nek se zdravo dobro. Nek su čelice zdravo. Pa, može li se znati cena, pošto se ne ta je cena kod nas i tu cenu držimo. Sad ćemo tržište. A mi ćemo sa komšijama da se ovo ujednačimo. Tržište će to ujednačiti. Neko vadi zakaš. Dari, ajmo dole. Da vam bude što jeftiniji.
proizvodi da probate. Ne, ja rakiju ne pijem, nemoj se. Ne dobro. Ne, uzet ćemo ovako. Eto. Jeste li koliko vam inače cena meda ovako kako je zašli? Ovaj sad, taj imamo upravo